e mo na toi fatalo fatu Samoa le atu pele ni vaenga o le afiafi ile suafa manu malo tato li malo tato faolo Yesu Keriso e toi o falofa ma fatalo fatu ai lau au nanga ia male misiona le Global Kingdom TV ile nei fo ia fiafi ai tato tele amata o le tato wala au le atu te talo faftai tele tamal le fiafi ai mātou te le whaia lawa se mea, mātou te whaatangisia le tua lau whiso soani. Mea umole a mātou whaia le fiafi le tua whaasoa ma moli maulo mātango fie, ai maise le ali eo nei awa noa u maua. Whapena le tua na mātou ngā lulue, so tau au ai, ma lau au auna le tua le lai tua le ngā luenga. A wale mātou au nanga o le sailingo nganga, ai maise le tua o le tapena ina ma le tapu ina o soifua ma o langa o tupulanga talavau mo le ngaluenga wha misionari. Wha manuia mai le tua le amataina o le nei polo kalame sa ia o ilo na whai wina mea umalava mātou te whaia ia wha fo ia toa i le vi inga i lau a fio so se ngaluenga wha lave lave le tua ai maise le ali eo ngaluenga le pou liuli tau mwhai le li e tineia le nei polo kalame mātou te lafo ai atu iau a ao tamā, angale lei le polo kalame a lau whanau le nei a fiafi, a wā sauvi. Inga, whapea le atua lau au auna, le amana vaina le atua lau a fionga, maiseo se whaala ai au mo i mātou umal nei pō, tu mau atu ia te oe le vi inga, nei māso umai o oe le whaavavau e whaavavau lava. Amene, amene. Tal tonu Samoa o le atatou anga ilo tatou pol kalame ni vaenga o le afiafi o le ulu ai taimili nei o le tatou pol kalame Samoa mo le ngaluenga wha missionary i lunga o le tatou au nanga o le Global Kingdom TV na ua sila mai o lo ma whaatasi atu ma le au na le tua po sunga le missionary sunga ya kovati astau el tal tonunga ua loa fo i le tautua ma le au nanga le tatou misiona i Samoa whaapea tunu umalalangi ai whaatalofa atu lau pol kalame o le atuina atu le avanoa nei maualunga i le au na le tua ia e whaafiloa i fo pa ia man malo si o tatou atunu ia oa mai fo i lau sunga ko wati ma le ngang whaaloa ia o te whaatalofa atu nei vanga o le afiafi ia i lau sunga whawhengainga Reverend Mikaele, ia, ai mai se foi le whaafonga ta poai me so tātou atunu, ia, so se tafol nei laulangi mo nei kelope, o mo whai ona maa wai foi le tautua, ia ma lawa unanga foi le tātou TV, ia le Global TV, Global Kingdom TV, ia ua maasani le tautua mo le unanga i longa o penga te whailang. Ia wala vale una ia o le afionga ia male upu mamana o le tua ina i mawhai tangata o na maua le mafutanga maua le vanoa e whaalongo ma whaafonga i fo ia e mole te fo i whaafutai le sunga rea ia i lo tau mawhai fo i ma le tui mai ia wa fo i sia vanoa o le tātou ngaruenga Samoa for Mission ia i lunga fo le tau tua le Global Kingdom TV ia le nevanga le fiafi ia whaatalo whātua i niwanga le whiawhi lau sunga whenenga ia mai se le whaafonga tā puai mai o se tātou atunu ma lor soifua ma le soifua maua ma langi mama ia le tua whaafutai lau sunga ko wati mo niwa inga o le whiawhi whaatalofa i le mai mo whaafonga mai fo isi o tātou atunu ia le ale moto le pāu silfia nisi fo i o woma pa anga le tātou Global Kingdom TV e le o ma ua le suafa ia o le whasinomanga ia au nei mātua fo ina whanauina lau sunga le missionari ia whapea fo ia o whea se waenga nei ke lopero e mafuta mai le fiafia walta pol kalami ma le ngang whaaloa ia o na ua tau atu le sunga le whenenga ia lo i moa o kovati aso tau ia whai u aso tau ia sau mai le nuu nei o vai moso ia malie ia sapali i savai ia ngasa mata foi leo langa tu ina tu ile tua leo la ia ile loa fesuma lua ina luenga fa missionary le wam i nai fa lo new ia o nei tonga le te
ta te mafuta to ne vanga le fiafi ia le wa mo mai ma sio to lua ia ma fa nau to lua i nei tonga mo se teimi a pupu ia e sosoani fo i le ngaluenga le wai mi nei tonga ia wa fo i lona amataina le toe amataina ia e mai se fo i le sosoani ia po le tapenanga fo nisi fo i matou fonotanga fa Pasifika ia le masina November ia le wa o mai ro nei fatauva ia sosoani fo tapenaina le matou Oceania Cooperation Leaders Meeting here in Tonga. Le host ai Tonga. Ia peolisi au wala le o mai nei i Tonga. Ia wa fo ile sosoani tatou ngawenga. Ia i nei fo nei atuno. Ia peole tu inatu le so to mai tala pu fa tau fo nei fa tau va. Ia fa tai lava re. Malo fa tai ko wati lo sungal missionary. Ia le tua. Ia mo sila fia tatou atuno. Ia e niso ila tua. Sila fia fo i leo so au auna po le sunga le missionare le tautua si o tātou atunu. Ia o mo mātou i nei, i atunu e mamau, atunu i fafo. Ia mai se lava ia i lātou fo i o lo mulimuri ta i le tu lau po le tātou misiona le klopo. Ia o le sunga na le missionare au le leia ko wati. Ia masiona a inga, fa pele no fo alo lo o malanga atu i tonga mo le taimili nei. Ia wafo i le walawina ma le soso tau au le au auna le tua mo le ngā luenga i sio tātou motu o tonga. O a mai tau i nā ko wati. Faisi malu lure pa oval malu lusole. O makua i o isa mua so le i on malu lu fa pista tu watu nu au le tonga o na mātou le latalata le malai wa lele. Ia te o tonga fo. O le fameo pito mo lunga lava le yai i le malai va lele. Te tonga fo ila tunu o Pasifika i pito sili no lata atu ia New Zealand. Ia tale tonu po ina le e po e mai tonga malu le tonga malu le wo o te mili. Alo mon bia me uma ma na ila tunu. Ia e se fo i tu manga la to ia tonga ia fa tai fo ile tu le tali malo fo tonga to net tunu e se le alo fa ia sa lava pe mana tu fo ile Captain fo ile la lo le tal fa sol pito Pasifika Captain Cook le na fe fo le telo moto Pasifika a fe fo Samoa ma pena fo ina New Zealand ia le fe sa fe ni tonga ma ia fa ia se fa talanga fa pe o tonga it's a friendly island me o tonga la tunu o se fa o tangata ia sa o ia o le fa fa tau le tomaro sto wata tauma tule sawa o le tele o tangata they are so friendly e se le fai pa anga ngo fio tangata ne tunu ia fa tai le tua malo fa tai e jo vai atu wa tililo au le leil malu lu le tunu na wa yai ko wati e ka usa o ela so wa pasta malo fa tai pa peta kata yo le America po New Zealand le pau ka fa sa mole Via le tua, el tal tununga le a savali mali el tato por kalame Samoa mo le ngaluenga fa missionare nei taimi o le afiafi. Ia le leona au mai pe asina background ai titi ko wati fa mole o tato por kalame le amalona fa moi a waile o se taimi mo fo nei wanga ia ilungo televise o le tio benga ta failangi. Ia ai mo le tato lava au nanga le globo au mai sina background like title tattoo por kalami o le aso na fa moi o le aso na afuanga ia wa esto faile tai por tama po matua fo yo le lamua ia e pe ona ia le fa wino le por kalami ma le nganga fa lo te lava rip ia au fa fonga mo mai so tattoo atu no le vanga le fiafi o le Samoa for mission o le Samoa mo le ngaluenga fa missionary Samoa mo atunu ese pe ona I upu fa Samoa ia au I ili ma fa mataltala ile winga fa sfaitau le ia o le tausanga I luafe ma le fitu ile sunga ia us fono pulea ia o le sa bea ma fa tonu o le ngaluenga I Samoa le wawam Samoa he used to be a director ia le batu ona mawai atu le matanga tau sangal ni ya le na suya ile le director ngaluenga I fallau niu le watula I mai ile uso missionary ya rando alone
au sufono la pule ai o ia le wa director ia wa alua me le sunga ia peno no I nei tonga ona if so to repioneer le ngaluenga nei tonga so o le sunga le sufono o ia tonu le na manisio ila to mai le tausanga duafe mal fitu na initiating le ngaluenga nei Samoa formation po le polo kalamil nei ta o Samoa formation o le au tele yo atu le au I no le o le fa nga solonga mai o le nei polo kalame polo nei vala awina polo nei fa ngaluenga ia e mole to ile fa tele inisi fo yo le tio ma TV sa o lo fa awina pele nei ngaluenga I lunga fo la to ala leo ele le tato ala leo la uloa le lalo le YFC le la fo le tala le pe na le sa amata mai yo na fa ona fa nga solo mai le tato polo kalame ia le ngata fo o lo te ina le sunga fa tono ia peniamina mal ia ona so fo ila ia ma TV 5 o lo fa nga solo la val taimil nei ia solo te tasi fo ilunga le ala atal TV 5 ia le sunga fa fenenga Reverend Pismaka Tamati ia malato fo officer ia e mona tre fo fa tele ona lato fo ia nau o le fatu lava le pe fo le nau me lo sunga fa fenenga we ina ia toe fa fangu toi fa aula ina ngaluenga fa missionary I te tono Samoa wai o le ngaluenga fa missionary ile se me fo te tono Samoa pe atanto toi tepa ma toi toma na tu tato tala fa sorpito o se me sa tau tua ma tu ina tu le telo se fu tato tua I lunga ngaluenga tala le ina ia tu ina tu ia tu nu ese mai a Samoa so o le tausanga na e lofu malfitu le sunga ia usfono ia toa fo le pulo le ia toa o le tala lelei ma siona fo le tua fo ia sose fe polea ia lo fa ilangi fo launga pe o la ua ia sa taula mua lava ile fo ina mai o le vala una nei Samoa formation na ia so ai ata tatu to tepa ia ile ngaluenga fa missionary Samoa na o mali tala le amatanga o le tasi walu tolu sifulu tasi walu tolu iwa o ina tonu lava na whanau wa ili mele tau Samoa formation po Samoa mo le ngaluenga wha missionary e pau lava le mea pe a sas taimi ma wasewa no le sunga iau sifono o lana ia mau ile se mea na amata lo afe malifitu pau lava le mea na toi fai o le toi whawhangu toi whaola le ngaluenga sa 𝚜𝚜𝚜𝚎 ia o tātou tua o le mele ma mole toi le whafte tele inisi fo yo o ala ata ma TV ma tulang whapena e ala le tue natol nei ngaluenga ma le nei tau tua ona o le vai mamau Samoa formation le se mea na o se wai wam o le vala awina po le te whangu lea o le tino o keriso it's a calling it's a awakened call to the rest of the body of Christ. Mo Samoa, ele na Samoa I New Zealand, Samoa I Tonga, Samoa I Australia, Samoa I America, po fela ma. So ole target, ole vai ma maulna. So se Samoa la ma. Ia toi fangu le vala awina le to awaken the call into missions, to awaken the call to the nations. Toi fangu le vala awina mo le tala lele ia tunu ele yo ia ele tala lele pe ata to toma na tu tala fa sorpito na o mai el missionary mai le ramosa le o e fa casa ne le o fa lotu nei Samoa mari siba ngol lolang mal missionary swafa ia yo William mo tala masani man missionary mai Tahiti male atu koki ia na to asa atu le o ngā sami o le Pasifika I nama I tau ma tui nātu le tala le o tala o tatonu si le fia au le tasi walu tolu iwa o le lua tau sanga le na awina tu ai le lua I malanga lama missionary mai Samoa le sa malanga atu I Rotuma o atoela I Vanuatu ia ina tau sanga sa taula tunu now New Hebrides ni o Vanuatu Germany ma Papua New Guinea so no sunga fenga inga ma fa fonga me Samoa so pe o I le ta oto ai le toe fa fanguina o le ngaluenga fa missionary Samoa for mission ina ia toe fa fangu
Samoa so Samoa lava ma le au 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚛 ma tangata talitona ina ia toi o pongi ia toi au mai le bala awina le sa o lai tu au Samoa a tatu toi tepa le tala 𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚡 na sunga le whengainga ma le whaafonga mea Samoa e matau tia le tali atu o tatou tua a i le bala awina whaamisionana ai sea they recognize something very important na i loa o tatou tua a le tā ua ngaluenga le ni na i loa o tatou tua a o le tatou ngaluenga i te tau na whain is not a question, is not a option o le ngaluenga whaamisionana e leo se fisili e leo se mawhauwhaunga po se whidiwhilinga o le whaatonunga le atua na tu ina atu sao i so ma i lato umalawa o ta ua o ta ngata o le atua e ala atu le swafo Yesu e ta tau na whai o na winga o le ta ua le nal ninga winga Samoa for mission toi wala awina toi whawhanga ia lela o nei tonga lea fo i mo unu ina ia la auso i nei tonga e ta tau fo i ona tilo le vaenga lea la wa amata fo i le plokalame le tio la utonga i nei i tato uso tonga i nei e amata fo i plokalame le tau le la e tau i nei tonga for mission tonga mo atunu ese le fo o sau lu i la vaenga a le ngaluenga na fua me le sunga ya usfono le fo i la fa nga so fo i nisi fo i mata o vanoa i plokalame lunga o le tio fo i nei tonga sau stemi maua fo ema no TV nei tato atunu i nei tonga but that's the focus ina ia toi whafangu mo le tasi nei atunu o tonga o le te le fo i ola na tala 𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑 i le ngaluenga whaamisionari o tonga a tato tepa le tala 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚑 na sau le vaa Iona William sau mua fe i tonga whatua anu atu i Samoa le nga sau wheloa i mal Samoa i swafa ia whauea o le kala le o fauea o ia la le nga waku whaakasi ma tangata neo Iona William whaasino atu ia ma nga ia toi o le motele 𝚘𝚙𝚢𝚢𝚑𝚝 i Samoa so e te lea ia fo le tato e tālafu i le atu nuu neo tonga ia wao i le sa tapena atu ai le tau lea Samoa lea wana le whamai le tala nga alo mai pao tau lea Samoa lea sau i tonga ma sau ma whaolaina ma 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑 ona mo faisi leva wa ile tala le nei tonga no winga e te le fa le tala fa tatou Samoa le tunu ne o tonga o atukuki o tahiti wa peola wali ia o ila toian au mai le tala le ala te inga tangata i swafa ya Iona William ia tala te mi tapisa tatou i le toa le ai ngalo e fo ila to le au va na o mai fa tasi mo Iona William e ave le tala le Samoa o le fa le o nei tonga so I'm also challenging our brothers here in Tonga to start this. Kasi o foi Tonga, mo pe foi nga lunga fa missiona. O no nga pe fo Samoa. Le la wa to fa fango foi nga lunga le nei Tonga. So le la ta Tonga for mission. O ta to Samoa for mission. Samoa mo le tala le leinu ese Samoa mo nga lunga fa missiona. E fa pe na fo ila wa ai nei Tonga. E ao na toe awaken the call into missions mai nei tonga ia pe se tala atu le sunga fenga ile afua mai mafuanga na mafua ina faile tato prokala ole fa fanguina ngalonga fa missional ile tinga kristo ia pe se to tampo atu le pe se fsili we malo fa taila sunga missionary mole fa malamlamaina ole o le ngaluenga na toi whawhango le whaatama fo i o le ngaluenga wha missionary Samoa te nei e mase fo i o le tau au waa sau tau ngā lue e moni lava ma wha maoni le sau noanga ia o le ngaluenga lava sa a mataina na i o tātou tua a ia ua manui ai Samoa ko wati leo manino le folasanga le nea fiafi a o e folasia fo i le fa moe ma le anawa tau ma le whātou whala inga na tuina i le tua i lana awaunga. E aluatu ale loto ma le anganga fo i le maitau atu fo i lau sunga, tu lou lau sunga le missionary. Pe awa ai fo i le soifua ia na salo pe tate tupulanga, tu lou lau sunga le missionary. A o ngā luenga ma le tautua ma le au aunanga i le fina ngalo le li. Ia wa
te lel sau ele o se tala vani ai wa ye lava ia tatou foi lele na o mai toi fo ia lele ele lor mafu anga no mai ai e fo isi wa lunga le valus fulu tau sanga iwa fulu tau sanga tu lo le fa fonga mai o se tatou atunu ia ele ia yangi me na fai mo le fina ngalo le li pe o le winga la tala foi lele e mo moli atu fa malo mal fa tai e se ia o mai sau ono i o le talitonunga ma le tatou jacket foi ia o whanau talavou o le ase mafua anga a o fea foi le taimi na matua i e la ngona i le wala au o oe o le missionary o le a e tu ua alo a inga ma e alu lo e o folo wola mo le li a le i o atu i seisi va inga o le ta whatal noanga manu le wau mai e le tua i e tau taimi nei ia o whaafunga mai foi nisi o seo tātou atunu. Le ase mea na mafua ai na e filifili lau loto mai la ngona le lei le aila o le mea le ale wau mai e le tua wa e talitonu e tofu uma lava i tātou ma le pēf sa tātou sa vali mai ia sa tātou ma le lua i tonu e kalesia sa tātou au na i to tonu o nuu ia e sauno ia lau sunga ko wati ma le ngang whaaloaru. After we ya a fonga mai sa mo ne vanga le fiafi ya me se fo ile sunga le fenga ma ya o se ni fa tau va ya na u join na ile wai me lua fe suma lua fa to a fulu van la tau sanga ya mati na no a wai to lo ma mata ya since then ya mai la vale lua fe suma lua i pau mai le sole la vote ya ila vale ngal wai ya le wa tolu suma lua tau sanga la savali atu tolto ya fa tai le tu ilo na lo fatu no tai na mai fo ni fa tau va mal ni fo I fa le tonu ma ya ole ngal le la vo le tu ai ono lo fa sili mai lo sunga fenga ya pole afo se mena tupu pole ase mafu anga wa fuaina filifili maula vai e tau na tu ina tole olo ni fa tau va ile ngal venga fa missionary ile tupu ai sa u na wa ngai vai moso e fa solo tela I wesele la tela I wesele ngata vusenga iva mai vusenga iva na sa fa umaya u tau mo fainga le ngo I fai fo le sia ta mai telo ni tau le o le fai nei fai ya ngo le tau mai ya fa ma vai do le ngo wal puto ai o tele iva ai la vai do tama talu no ola mai no sungal fenga na ola I fa sitina ya ai na ola fo ilalo le fa malo le tamaro tina na se tua ya wa fa ilangi fo longa o fa muina aso taulio ma ya o to ina le o ia le sa fa ile le ina lo ola le te le sa o le to ina ile tamo fainga mai fo fa longa tana to ai ile lua fe male van tau sanga le no tu ai le au ona wa tala no mai se tina ya malia mai o se ta mai sa no foi va to ina wo matua le to ina ya mana mi fo e au sanga fo sima to ai na vai ta ya ono u fa pela ya le si me ma fai ono wa le fa matua ma to fa no ya le si so fil si le no fo a to pe ya o so la titi ma ni se to fa finalai ti ola to final le au ya ai u fa se to ngalu ye e to sil to ina ya ono fo la ai te wo lo afi ma le iwa o le onga to ton lata le onga ton ai a mi le to so I fo le tama ona tu po ai lo se fisi o so o le fatwa mo ya le fakwa makan ma fu anga no foi balao ya le wa mi le tu le so I fo le tama le so tina se o grandfather I vai moso ya ona tu po fo la el fisi o le lo po la me so ona le wa la alua tau sanga wa se malao e fo sua ele fanga ko kali inga o sao a to tamo fa ya lu lao e la ku ngai ku e fa ya o se ngamona to a mata mai yo fa pi o lumba san ba la sia ko e ko a mata mai o kali al pu yo no to fa la ye so ne ngal we ngai na mai chen fa so la ti na le po le full lin ma su no tau sanga te mi ne tele fa ngal we ngai le tali ina
ona fai se lo titi sa ia le singa luenga ia ona wala usaina ma lai lo pele kiki aga on fia kalia o lo finga luenga na ai te ila ai le yo te milia mai el mali o se o grandfather sa ele tangata e swafa ia i fo tau tua mai Australia na saule mali o se o tama ai le tangata nei o te le lo ia po le at po kala me le tua bo uma le foi le wa wala foa ile tino se o tama ona saule tangata le ia te au fa pe man fa mai le tua o missionar manino ale tala no tangata le fa mai soli fa mai le tua ia te e ta o tu ia te o le missionar ia le fata mo mali wal toina ona no fole le upule ia te mo tau mo fai la vai pole asa fai ngai fai me fa pe na fai mele mo muri fola ia o fola ia no fo le sunga fa fai ngai ia fa sio au kuso i vai tele uta ma se no fale tua no ia tafa o ila sa fa pe ia ai po ie e a maka ilo fa missionar o no fo ele tau tua fa fi au ma tu la fa pena le kale sile o le lo fa tu no ma le va tele uta o no fo ile ile sunga fa fe ngai ia fa sio ia ma fa fo ele tau tua la to ia e mole to fo ele fa tai le sunga fa fe ngai ia fa sio ia ma se no fa tua ia tafa e la o fo fi ngaluenga sa fa fo lo tau le ma lo tala vo na vai ta ia te le fo la o sa ia ai te wa lua no tata no fo la ia fa sio ma ta fo te fi alu le spa ia ale sunga ya bishop elia ma na vai ta e lo tu no tu tuila ai peita e fa sio la titi ele au sia tau sanga le maulunga e tau na tali ia le tu spa ia o no le tu la le upu le al tangata le fa mai tia fa mai le tua o le missionar yo fa apela ha le la a fa yo le bisi mai ia o no al eserola ia ma le sunga ia fa sia o na le sa tau mo fai no tal no ia o te fi algo ile o te spa ia fa ia ele mo fai na walu e pielo mai ato ele go futas te mia o fa ile mo te spa ia ale sunga ia elia ia inai pang inai popo anyways papo tala o se o no for le fa fenga le sunga ya au kuso tau tua inai no fo o le lava te ta milo Mike po fele me fa tau no o le o langa le fa missionary ya o no fo na tau tua fo le fa fi au le man tua le o ma liu se tama sama fo no fo male o ya lo ala ma to ai o ste mine fa pel ma to ai so o ga kale o le sa mo fo le fale ma tulang fa pena ai lo tuoi lo ma fa pe fe no fa tau no wina vala wina le tuoi lo wolanga o ha o missionary no fo le sunga fa fe nga ya au kuso ifo au kuso tau tuoi na no fo le kale sia le Samoa Unity Christian Church bo tau tuoi fo na pai fula o na tau tuoi fe au ma tulang fa pena ai te walwai mo saul tangata e swafa ya ropeti mata afa mai Australia o ia la le na sauma ma balau mai fa tau nga renga fa missionary mai ta wai la le wai mai fa apea ai se tala bo o fa longo ma ne fiafi o te mana tua pe o pol he ona e fia o follow wola ile nga renga fa missionary sa wai lu nga tal wai wa matuala o wai me tu fa lo ni au le kale sia le tu no fo so la o nga uta tu la mo no le ye le da o nga le fa missionary al wai le wa te ni ya lo sungal fe nga ma fa fonga sa ia pe yo ila na ma fu ai lo no u fa le wai me lo fa suma lo a te le ya lo wai ya sa avel au malanga le au tu le Samoa Unity Christian Church tutuila ave ma to yo fa tu lo yo sa wa lo fo o lo la mana tu pe ya la i fa tau no fa missionar ya wa lo fo ya lo to fo me i o polo ai te lo ma fa ya e mal fa au la ma fa tau fa missionar i le po la va le pastor Mike rev na o fa long wa to lo fa mai fa au ai le tala bole i te tau na lo fa missionar le polo ni sa piki le fo the application fa tumu ma ta pena lo tia
o te le te fa tali mai na no tu e lunga ura e luma mo o mana sa ninga le fia fio ve atu ya taimina le o te le ma sanga te le ila o na le tu ele se mama utanga o te no o yo te ta ya wa o le fo ye ka le sia ya ele se mama utanga ya e mo fa te yes fa fia au e ro o wa ku o luma va ku se bo sa we ia mau kala ngolo e pe o no tal no atu ia fa mai lo ma se fio ia o lo taimina ni fa atu mo lo fo I think the next week ko lesi lo va sona so ya o wa nga ile wa wa mi lo fa sumba lo na ya ele fa ngo fia fo le o fa le atu o wa na se le fo i mato ai ya o pua ne o me ma sani la so ya lu nga wa o me mo me wa ile anya o me mo wa ya o misui tangata sa pena ya tia ya i mato ma ftanga ya bola to la fai mai fai lo tangata na vai te na ya ele asa me mo mai nga wa but o te le yang ono se wa pa le upule ma mai ale ma liwa se tama fa mai le tu o oil missionar ya no walu ono le upule tu I lo o tal tunuma e ui lava na la fo mai tala tangata ya wana ya lo fiti ti va ale awana ya lo fia fai te pala ya o no te milia le telo o para langi ma tulanga pe na o vio atu o waiwe pio isa sa ta tai le ngono tangata ma le tele tonu wina ile mafu anga no fo le olanga le ngal wenga fa missional e ala atu fa amanu le waiwe ia ana lu na ia o tele ya lu ona o se waiwe no one ono le upole tu ya ja o oil missional ai ona o fai mai fai o le waiwe o le ngai o ingania e kolen ye missionary pawanan pe no choina na ana o fa lo mo le waiwe o fa si umi o fa lo mo ye au te nei loina o le ko fa missionary fa pe ha u yo waiwe ya kai pe wa kuspa ye fo ye ai si fa itata to e kalesia ai mo mo ya o lo o ye le sa ngo tu spa ia o le kole ninga o missionary pe o le upulna so tai ma le upule ko lima tau sanga tona ita tau ona o fa tau no mena wala o ya o le tu ia e nei me ana ya ai ono o se le lei po se ale ai o te mana tu o le alo fa la o le tu bo ia wala au ina ile o tangata ina ia fa tau no fo en fo fa ngalo me fa tau va ia pe se tamu fa ya tu le fa pu tu tala la so ngol fenga ia me se fa fo ngom sa mo ma lo fa tai wai tal fulu le matau tio le tua ai fa tai fo tu fa le fiafi ko vati fa fonga mai se tala vo nei po fia lava se va en o le nila langi o e maua mai ele por kalame sa mo mo ngaluenga fa missionary ia le moli mauna le sunga ya ko vati ia e pei ona ia langona ai le wala awa le tua mai a tamfai ai e whaangai oi pe whawhea o na whaatino o i o missionary. Whawtai lau sunga ko wati lea ua manino fo i le whaafsili le fiafi. Ia o te iloa e te le lava vaenga o tātou polkalame e le umal neipo. Ia e whawtai lea tua le ua maua le tātou wawanoa. Ia e talatala i pea ai maise. Au maisou fina ngalo le ngata i tūlanga o loo ia i tonga nei. Ia e maise po nisi fo i o polkalame i totono si o tātou atunu o Samoa. I le mai moa mai o tama mteine tūpulanga tala vou o si o tātou atunu. O lo o ilunga lava o le filfilinga. Po le ha, pe o tau mawhau po o tau sa ili. A lewa maua lau. Ia maise o fina ngalo ko wati. A mole mole. Aftai we. Au te le o te luwaenga lea. Te fia a whaasoa tu lava i le afuafua ma le whaangasolonga le tāua le vaenga leo tatou iai o le Samoa Formisi alo sunga le whengenga. I le aia tala whaasolpito. Sa maa losi la ma Samoa le ngaluenga whaamisionari le kalesia. Aluai le ngaluenga o whaititia. I le vaitau le ina watu whato atau nuu le tala le. O le whaamua le lotu i Samoa le lamo sa. O le whaamisionari. Whawhena whaamaunia na utala. Ai va ai tala whaasolpito. Whai mai le tala whaasolpito. Whai mai a sau le waa. Ma sau le avea.
o feoti missionary sa o mo le simalanga fa mai e tau fao tangata Samoa pasta ma fa fonga Samoa e tau fao tangata Samoa po yo ma tolo te ele fina ave ma tangata ye na we fio ono le lai teacher ba ai mai o le na sai tangata o le fisile tu lai mai pe ya au il martato prokala ai longa wa to ele na le Samoa mo le se me mo lusi we lost that desire that our people used to have into mission. Na sa wa ile kale se Samoa o sui le fa mo was no longer looking outside there to see the kingdom of God. Ia fa tau no mo le fina ngalo le tua ia tu no laile yo le tala le a wa toi fo I mai le va ai a Samoa mo Samoa we start to change our focus. Our focus was used to be the nations. And then later on in the church, le kale si o tilo mai a tato, o le a se mea mo, o focus lava le kale si a Samoa. O te manatu, o inana fa iti tia ilenga runga fa missionary, was no longer a priority in the church, but it became something wa vea o se mea fo ilele, ia, wai lau wanga ngai fa longa ka, manga ia me o fa missionary. Vai lau le kako lau black sheep na lau ba mo yo o mo yo ngal wenga ele sia fa ina manatu le ma fa fonga Samoa aya tia o ta fa ta va ina ile ngal wenga fa missional e fo linga man pe o tato ota po tato lapis ya vai lau wanga ngai fa longka ya ngai fa mission ngal mo yo a wanga la ya lai ke ba ai lai le lai bang ia la kwa ia awole vera mission ngal e ngofa kausi ainga ele hotel ofa ya tole nga manatu nei ale me wotupu pe wa fa wa to mo wala la loina le tangu wala ngal wenga fa mission na ia ai ina wa fa iti tiel ngal wenga o fa taida ile tua ona ole fa nga ina o ngal wenga ne lo wai o te manatu e le se tala pane ai no sungal fe nga mal fa fonga Samoa o le wai o le ngaluenga len to au mai ele tua e te fa fangu fa missionary to no Samoa mo me moni lava wa mo le tu Samoa to manatu fa missionary asia o le focus ala lotu wa focus lava I to tonu lava o lotu la se me le ia ina tato se me lava mo tato ata to manatu le olo I papel le tuspaia exactly what happened into the Tower of Papel ile olo papel mana tua o fe tala ina lava ia le tua ile olo tangata ia tumu ai le nalo langi tangata ia fa atele ina le tangata fa atele le tangata o ata tangata toi fo ina le upo le tua o tangata e le fa atu so le tua o tangata e fo lingo le tua o tangata tomu lava I believe na manafina ngalo ile tua ia tumu ai le nalo langi tangata e ola fa atu so le tua anyways wanga sala tangata wa pa tangata ona ave esele tangata ele tua tangata mai fa to anga yetena but God never changed the promise and the blessing fa mai le tua ya atamu mai I blessed you so therefore be fruitful fa mai wo fa man ya to ale mena ai fa ia fu mai o mea oi fai ia faatele mai manuia ia atamu o mea oi fai ia faatele o mea oi fai ia tumu le lalolang e manuia ia watu ia te oi atamu e uia la wanga sala atamu ai le toi fai mai le tua atamu o le ale tumu lalolang ia te o le ai na tuli ese lava atamu mai fatoanga ia tena na tuli mai lava e le toi suia le upo le tua ia atamu ia tumu le lalolangi I tangata e ora ma manu le tua e fato anga e tena e ia le pa ia o le tua sa le olo papel a tato fai tarwa le tala le olo papel fai mai tala ala wali ia mai o maya se o tato fai se olo e tau le lang mai ina ia ta ua I o tato ingoa fa uto e upo le wali mai o mai se o tato fai se olo e tau le lang
e tā ua ai o tātou ingoa. Whapena tonu la wale meo tupu le kalesia. La mo tupu. O tātou toi tiro lava tātou ia tātou. I se me tā ua ai o tātou ingoa. O le mea tupu le tangata pe a focus o ia te lau. Na o lona ingoa lava. Ia lau I loa lona ingoa. O te manati o ina na whaiti tia ai le ngalo wenga wha misionaru. Tu lau le upo e tō ia te. Nā. Ia vaita. Sa tau le ni e kalesia tau le tele no ki tuno Samoa. Ha. O le tele missionary. Ha. Tele missionary o. O le upo e tō ia te wha mangalo mai o Samoa. Ha. O le taimil ni. Pele le rotu I Samoa. Au le ki missionary. Moni lo. A fua ia. Ele o parengi mea. E mea le mis. Na, aisea. O le wha mua. Ia te au ia. Our priority is to send out the missionaries. Ia au wina atu missionary. O le wha moe. O ia au meia le tala le lei. Ia tu nu ele I o ia le tala le lei. Rona winga. O te whawhetai le atua. O le ngalo wenga na le ale wai. Le na wha atanga le atua ho o mai Samoa le tasi iwa fitus fu malfa. Mo le tau sanga le na tau nu ele wai mi Samoa. Ma o I na toi ha whanguai. Rona winga e sauna wai. Ele fau ia Samoa le wha missionary. E fau wai. O le wha missionary. O le mea mo le mana ta oto. I loto ma papa o loto o tangata o Samoa. So e pau wale mena au mai ele wai me le atua. O le toi wha ate nga. Penga koe wha spaka la wale me oso. E o mai le so la sunga le fenga inga mal wha fonga Samoa. O le toa tele o Samoa la I fafu. E ala atu nga luenga le wai. E le o le wai. Au le wala a wina wha missionary. Mo umana to toa e le atua I to tonu o tangata Samoa. Rona winga e pau wale me le wai mea. Penga koe wha ake ia nga o soale o mai e. So, le lana wha au ngai lo e le atua le wai. Mai le tasi ile fitus fulu, valus fulu, ivas fulu, e wo o mai luafe tato au ngā tupulanga lau sunga le whenga. Le wa toi wha, e le wha apela ua lava. O le lava e whailinga le wenga o le tui. Ko le mi tupulanga, au ina atu. Au le ngā wenga la leo Samoa formation. E le ia mataina ona mo le wai. Na a mata ele sunga ia o sifono. Mo le kino kiriso. E le mana o mia. No need to join wai. To accomplish the mission that God called us to. Ele mana o mia. Pa wale me le wai is to awaken the call. Ama fai la vai lau e kalesia o ayo whafunga mai. O na fai au missionary ma a wina le me te loto iai. Go for it. You don't need to join wai. A tonu e ni se fio mai le wai whaftai le atua. Ai ama fai lau e kalesia o na o atu tulu inga naulang. O na le me tau fia. Ia pe o le tūranga le nā fo i leo tau whai o mana atu fo I tua lau whamatalanga. Ne tatu tue tatal no ai le vaenga le so o le Samoa formation. O lana ia lama sini au tu is to mobilize the body of Christ, especially the Samoans. Ia o le sini au tu o le toi o pongi mai o le tino keriso. Ai mai se lama tangata Samoa. So se mea lama o iei tangata lai Samoa, tangata nai New Zealand, Australia o nei Tonga, Amerika, po whela mo le tunu. O le Samoa formation is to mobilize the body of the believers to come together again, awaken the call of Samoa to mission. Ai mata utia so pe ole au le onga atoa le sunga whenga inga mai whaafonga Samoa o le polo I masili. Ia o atu e whai nuk malama maso. That's the whole key. That's the whole purpose. Is to bring kingdom on earth. Is to bring heavens on earth. God's kingdom. Ia o mai le malo le tua. O ia mai le malo le tua. I believe wa umana fa na o mai le tua la o penga nga te tato. Tato te whai ai mea mata utia. E ala fiso soani mai le mana le nganga pa ia. Ina ia va aia le atu lau lau. Lau langi ia e le atu e fo se le lei. A le mea tawa. O le tangata. O le tangata ia ola ma malu le tua. Ina ia o mai le unga lola. Sa tato whaia le awina atu le tala lele ia tu nuu malanga. Wha mai le mātai oe e lua whāwha I pasuma wha. Whaafonga mea Samoa. Whai mai. Ma ia o tō tala ina atu le nei tala le nei le tulu inga o le lalolanga. O na o mai leo le ngataanga. Mai
and you preach this good news to the ends of the earth. And then the end times will come. The ends of the world is in our hands. Ole I unga lolang, ole limo tato la ukerusiano mala utelton. Watu waina o malanga tanga, ole vai o tala I mal failo atu. Orang ngata anga yo watu tahu tupu. But the thing is, ele o mafai ona. Wa ve o malanga tanga, watu tele tato lo wa fa apia. Yo o maya ia ngata anga, o maya ia le. But yet sorry. Ona yo limba ngata anga lo. All you gotta do, continue to preach the gospel, continue to train people, continue to send them out. Awi nato ilato ina yoho o mai ngata anga. So wala fa mai Yesu ele masasio ilo. Ala fa ko fa mai Yesu ai manga ola kedo fai mele fai dol mele. You better do this. So o pele au atole ina ya le tala le ia tunu uma ma faia atunu uma ia o ile tala le ya Yesu Kristo ia peo wai mi. It's just to awaken the call again. Ele mana pen opa ele mana mi fonga pa pe o ia ngala wai mana finga for no. It's nothing about wai. It's about us, the body of Christ, the believers. We have to come together. Matua fa fo ili fa mua ili ngaluenga fa missionary ina ia fa wau na awina tu le tala lele mana tu ole tala lele ele se me sau nofo ole me tau na sau man. It's something that should comes within us and have to be overflow. Sa fa ila usili la sungal fe nga ilunga fo le proclaim la fo le tala lele se ta missionary. Oro nga lue I think in naulu na fa missionary na usili au na le tu fa ya na songal fengai ole sa oiva ai leva ole lotu mal fa missionary ole so tanga le missionary mal lotu ai mana yo o lotu mana o te fia fa longo po la sana ia tala le vai ngale ai fa mai la o na le tu te lo e ko bati ele se va. There should not be a space. Ele tatana isa ba be lua. Ole kale sia mal missionary ole metas. O me ka mo fa kas. Famela elon tan. Ole memo ole lotu. E tatana isa me ta we tafe mai ele vai. Ke ta ole inlets ulfali. Ole me sauton. Saula ia ta amilo I to tonu le fa ta no ria. I to tonu fo dal fa ta no ria. E tata foi nei se me tafe atu I fafu pe ta ole outlet or overflow so ole lotu e lana ulfale e ile fata noa mal me ta ole ulfafu tafe atu I fafu famela ai ba mo le lotu pe la vol vai tafe e tata una fa atu so fa pe na lotu ole vai tafe mai ai le vai toa lake por vai tu lotu. Ele se me sa ole vai, ele se me tafe atu fa. Mai ai vai e lua. Ole vai tu loto, ole vai to. Ia tu lo upe to ia ja. Foi mai la ia le fia. E manu le anga le vai to. Ele foi se me ola. Ele se me fenga ola le vai to. Esia. Ele o mi noi le vai. So lo no ole ono le vai. E mana o mina tafe. Ina e mama le vai. Ola ia le vai. Al vai tafe. Ai vai ele vai tafe na losia lo ia le tafe le vai tafe e fai ole mama e fai ole ola yo ia ole ele manu le nga fo fa mai la e fa pe na fo ele me ta ole kale sia le tu e ta tau no mai tangata ma o tangata ai fa pe e o mai tangata na no fo tangata ole me tu ia lo pe to ia ta na e manu le nga e mo ta ai polisi nga me ho to fa wa ima o tu lang fa pena ona e ta tauna ile me tafe e o tangata le tono le kalesia e le ta tauna le tono le kalesia o lona bala wino mo umma lona taimi ai mana me na alu maya e ave le tala le leia le lo to toi to tono le kalesia e abatu ia tunu e le yo ia ile tala le ia peso tamo fa ia to le la sunga fa fenga o le lo I fo I mota to le tino kiwis. Our church should be a river
that it's a flowing water. E tafe atu le vai ma o atu I melo yo ele vai e mana mi no o ele ona ele tu sia Ezekiel the book of Ezekiel e tala masan ina o fa ava ai ele tu o tangata Ezekiel fa mai o va ai atu le malumalu o tafe mai le vai o le malumalu ai fa mai o le vai le sau mai le malumalu o mea uma lava e papa i le vai le sau mai le malumalu o mea pepe o me le ola e pa e lo le vai ola. So every dead things that this water flow from the river touches will come alive, will become a living thing again. Whape na le ato le ekalesia. So the facility for o le ale ato tato ekalesia. Is it a river church that everything that we touches will come alive? E pa I ato e mana mina o imelo elo isi ola. So peole o le aunga ato na Samoa for mission. Na for fua mai. Ina ia toe ta pena tangata talitonu fa sino ia o le tato wala awina o le o fa mai tala Roma se fulu tapo se fulu fa mai e topu fa to le tau longo o le tau longo fo I le afionga a le atua ai fa mai la ia ai fa pe fia fa mai e fa ola ina le tangata o le wala au atu le swafo Yesu ai fa mai e fa pe fia ona vala awatu tangata lea I swafo Yesu pe ale ai se au apia te ele swafa I vala au ia fa pe fe ona tu la to fa to ele swafa lea pe ale ai se tau ia o swafa le tu ai no fa to fa bala ia ele ma fa fo na le ai se tangata e alu po le swafa lea pe ale ai se au wina atu le tangata lea e watu le swafa ele tangata lea ina ia vala au ele swafa lea ina ia ola ele tangata lea no oto mai ina long fa misiona o le kalesia fa lele tangata ta pena tangata man alu tau fa le alu po ferme ta mai alu mele yo ye le vai leola o le vai leola mlewe ya te tato e ya man no swafa Yesu ya miele alo pa tai la sunga ko bat mo le tala pe o le o le ngaluenga wha missionary mo Samoa o le foie I manino lava le saunoanga ma le wha mtalatalaina o le au nanga le tato waiwam o le tato pokalame fo I le mai moa mai o si o tato watunu o le pokalame wha le anganga nei awoni aveseina seisi ia le pokalame ne fiafi wa o le wingol tala ia au fo o au ko wati ia ui e fōi lunga o le wala awina ma le awau langona le leile o le fatu le o le atua o le tapena o tangata I saili tangata o le iloloa pe o le moni ma wha maoni I saunanga le fiafi e aua ni I avea le lotu ma me toa iai tangata a whaafai ngofia atu la e le au nanga Global Kingdom TV le fiafi ma le tātou Samoa mo ngaluenga wha missionary a fia manuia ngaluenga le tua ta pena tangata mo le ngaluenga wha missionary o le wha moe foi na nipo klame pe on folasia ma au mai le sunga le missionary a ko vati e le wha apea e mana o mia le join ai ua wha o ngā foi le tua le waiwam o se vaa o se mea wau atu iai le tapenanga o missionary wao mwhai ona whalau tele mai ko vati o leo te mai tau e le na o Samoa atu ni umma le lalolangi le ma whai ona tapena iai tangata Samoa ona awina atu lea mo le ngaluenga wha missionary e ke wha apele sori a walunge le ngaluenga wha missionary o inga la o ngakai o I whalaungiu ia ai on fa tele mai lo finanga wai o te tonu fo ia masalo wa tele fo ini nai ya tunu o leila lang ia ua o iai ono le ngaluenga wha missionary malenga wha lot aftai ele ngaluenga wai mlau sungal whenga e paula vale benefiti leo te loa wai ua se lau valu se furu atunu ua iai le ngaluenga na so e paula vana olona le lei a join el tangata o fe la mole atu nu lai o fe atu le atu ya atu e te alu nga lue
ai pili wai it's already there pa wala me fa ngala kwa choni o e tele to tai la tu tau se va ngana man nino upo le tu to e tele ta tau na sa lo wai ya au sa fu ha alu po fe na ngai alu mai muri la ba o ele mera fa ku le tu o le mera tau ko la ba o le upo le tu ai sa lo wai ma pe o pa me ko va ke ma ngai ke le ma ga kala o pasta mai ke ma ngai then ke sa lo e fa le ko ngai fa sa ngai lo ku e me ma o pasta pesot pa me le no boli ia al me le tu lia tu o le upo le tu a wai la ngona le upo le tu ke join mai ai oi so le se fai oi si se tau fi ai lo le upo le tu fa me le tu oi me le tu pe le ka mo join o le wai la ngai ri kupi ai lo si me fai a ta to ngal wen ua se lau balus flua tu nu ai fai afa fonga mai Samoa just go on the Google na lunga le Chrome po le alava ma ko ngasu wai international e anga ai le mau basis ss ma la tonga renga fo o le taua fo le renga wai e le tasi se au wala fa ngai e tala le na o le tel wala sol o le siva fa nga siva fa nga le maso e so wali e fa nga le maso si ngola ia o bangi ta o le team extreme le foi le sunga ya tua me fua le foi sa fa tal normal ka to globo tv si vai tem na e o le sina to so la to awala fa nga la to le maso malos na e ave le tala le ia tu no la le yo le tala fa la to fa fianga ma me fa pena ai mo wala pa no e tala ile tala le so e tele mano no ai awala isi o lo fa nga ina ile wai o le awala o le tala le o le sia wala me ka medical staff fa nga wala fa fu mai ma tona fa pena o ila pa po ni kini o le la tata man Pacifica ya man Pacifica fo ni si o wa nga le wai so they use medical staff but that's the way to reach out e o to ile tala le tangata fa nga ya va no ni o le sia wala le fa le wina tu spaia ya sa le tausanga le te so ye na Indonesia na e fale le wina o le tuspaia la to ia so e tele awala a foi o istangata e te no lo nga ba ala nga fale liu ia mana ia fa ngal na ba no e fale liu wal tuspaia ngana le yo ye tuspaia tasil na ngal winga la sungal fe nga man fa fonga men samo le o tu tulia mo tu a pol tato wa international le tau sanga e lua fe tolu joini lua fe tolu o tau sanga na le tau la ye i o atua ua ausia le iva se fulu 5% iva 5% o le lalo lang ua iai tuspa ia inga ngana umalava ale lalo lang so we are looking at 95%. Wa temi ne tonu pe no se almost 4% pe ya pe 5% fu ia ngana na tuspa ia lo no winga e macho ale fe ala e fai lava sa o mau ino walu o Indonesia le tele watu o ngana tonu Indonesia e lo ese sa kuspa ia pa pena foi pa po ni kini pa pena foi na ila Solomon lo no winga on ko ikele al ngalo winga ka ko le ke wisian o le ma ko ikele wa iskem fa pe yo me ngal pa ko yo la ko fa no this is about the kingdom o le malo le tua. This is kingdom stuff. This is not about the nation's stuff. It's kingdom. If we think kingdom, heaven kingdom, it's about il fa fichauli no ole mela le ha ko fa na so ya nga ko le fa fonga mai Samoa ne fia e tu polisia ngol ta talo wa tu I ma ta talo ena ia wa tala Yesu mai ia to wala awa tu le o ngale silsilenga e au wina mai tanga ta ngal ruai ina ia fa file silsilenga le motu ko I pula se ko au ka le sa fonga winga tel do ngal winga le mona o mena fa ia o si fa ngata alo fa ngata alonga e o tu le tala le e ala ki ta alonga so there's a lot of different ways that God used YWAM to preach the gospel. Ele ke wa este e fa pe yo wa o ele le sa la nga ki pala e ko le mai no ele o le tala le ele ngo ko le mai po lu TV no a ko o ele le e a ngala e fa ngala ta le na ia o siba ia pe tu la fa pena
o va noa ni le wa fa nga le tua wa fa wa wo ye le tama fainga le wai ina ia fa nga mea o malava le lola e awina atuai le tala le le ngale sau e launga pe sau no there's different other ways o istangata wana mai e lole tua la siva istangata ai ya ta alo istangata. There's a lot of different ways. Ele mana biang apa ya? Saya longai lah, ngoma. Ia perlu kau aku kalau sungguh veneng. Malo faftai la sungguh missionary. Celo le avano muli le ia ona vatulo le la sungguh fa mai amiltapo kala menesias. O se lau le fo ie fa le tapo kala me o le Samoa for mission. E momoli tol faftai tele lava ie kalesia fia. Mai se foi o fala potonga o nuu o I lava o fa mo nei nga luenga fa missionary I totono le lotu o fe lava ia le wa manino le fola sanga po le ana vatau o tato Samoa for mission ele na o le wai a ma fai na fai a wina to missionary ia mo atu nu o lolangi wa bato le tua o lai mana o mia ni missionary ai momoli atu whaaftaitele ia kalesi e fia o lo fai lava le nei o le upu mana ia le sa ta uoko vati o le tisaia o le pulu nau le sa yo tātou tangata I le amatanga ai le ikau le ingau ni lotu o ne ta ia ai momoli atu whaaftaitele ia I lātou o lo wha wau pia lea nau malo lato I loa le lei o le manuia leo sio tātou atu no. Vi ia le atua. Ia e tal tonunga ko vati ia o le avno muli le tuna atu lau sunga. Ia ono le tālu wa ipol kalame. Ia e alofa mai lava le li le wa matal tātou Samoa Fumisi nunga le tātou Global Kingdom TV. Ia se saunoa ia e se siwainga te fia saunoa. Ia e maise ia o se upu fo I wha mawhanawhana sio tātou atu no. Ne fo I taimi o le ta pena ino le whainga whiwhilinga. Ia, manisi fo I o tūpulanga talavou, e le ngata fo I lea o I lava, ua langona le nei, polokalame e fia avea lona soifua e whaima missionary. Ia, sauno ia lau sunga ko wati malengang whaaloala. Ia, mawhtai lau sunga whenga, ia, mai se fo I le whawhangwhunga me Samoa, ia. Me fo I ni lau po ni fo I ni tūlai mola te fo I lau whawhtai. Ia I wo ma paanga ia e ngata fo ilea ia se o kalesia pele le United Christian Church in Samoa le sunga fengenga ia Reverend 𝗗𝗚𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗚 ia le falitoia lani ia Mr. Toi kalesia ia I nevanga le fiafe le ngata fo ilea ngaluenga wawam Samoa falau niu le sunga fo ia Randall ia le director po fa tonu fo ia Mariana e se fau ile tato au te tai nei Samoa ia ma la unga lue fa ma lo nga lue bi ia le tu me mo lo to fa ia mo lo to lo fa nga mai nei tonga o fa la yatu ia mai le tato ngalwe nei tonga ile ngata fo ile ia o e kalesia o pa anga ia so se fata fa taulanga i tonu Samoa o mfai na mau nei polokola mo le tu fa aftal to talo ma to nga le o man wi to o na pe fo ile to lua mal fa nau o do au mau nei tonga ia vi inga fo ile tua e monia tala ma monia le upole tua o le mete o le mea e fina ngalo ile tua ai o ye mata ita o le no fonga pito I sili leo na saunga le mu o le me fina ngalo ia ile tua ia mo le te fo fa tai ia I no so fo fe nga Reverend Mike ia malta tonga luenga mala sia e kale sia fo malta luenga ina I New Zealand yang malta to TV ia mole nei fo la ma le no talo le tua na manuia lunga fo to TV ia le ngata fo ilea ia au missionary uma Samoa lo so si tua lo la ia mole to lo fa ma lo le tau fa ma lo le toa le talo ia tu mau le mana le tua la fo ia te uto o fe la po se tafo ne la langi to fita tu nga ia ma tawaso ele pu vai le ola talo le tua ia tali se mana onga mana mia se tupi mana mia se alava ia talo le tua ia apa atu wa te ton ele fa ngo fie le ningal wenga ia ai fa o malta to proclame o talo pole au a to le o le Samoa for mission
ina ia toi fafangu le galuega faamisionari le galuega sa fano ai le soifua ma le ola o le galuega tonu lava lea na masaa i le toto tatou tua me le tau o le toto masaa talafiaga ai o le toto na masaa sa o le mea na masaa i le toto masaa lea ona o le tala lelei a le atua o loo tangi mai toto nei tua o loo te valaau mai Samoa o mai e whaauau le galuega o mai come to continue the work whamele tala tuspa i o le toto le tangata mi tonu masaa ile ele ona o le tala lelei whamai e ola pea e tangi mai pea toto nei so to tele tato tua sa masaa toto sa maliu whamaturu ona o le tala lelei lona winga ele o mapu le tangi mo toto nei esia ina ia toe whaauau na luenga whaauau na luenga whaamisionari o le fatu tātale o le atua ina ia tu ina atu le tala lelei ia tu nu ele yo ia le tala lelei po ala ma forina o whaamorisia au se te pulanga se tu fine o se uso o whaafonga mai le lu ia te oe ayo oe le misionari oe mata ma mai moa mai whaafonga mai o te manato le ele wala o misionari ia te oe ai sea e leo so le lei au fina ngalo le atua e whatau nu ina lungo lo soifua mo lo wona ia manato Samoa ia whapea fo le sunga whengainga ma le tātou polokalame ia la fo se upu o le tauta maali i lo nei whatau waa i lo nei tau le lea ia o te talo ia awe malui o tau loto mo tau fina ngalo la fo se upu wa sala i le au auna ia aswatu atu ia puwai wha maluru atu ia wa whatu esi atu foi ia e poto alta ngata i stemi na manatu ia telo teimi wha le tonu foi ia ia le anga leo le tua ia na futa mai ia il tato proklama ia ma ngalo e foi ni au na pol ni foi tau le lea ia talo tonu la tato toi filai foi le aso fou tutulo ma le tato proklama i lunga foi le tato ala ata ia le sunga whenenga ia Reverend Mike ia ma le tato whaafonga meo Samoa ia whaatai ia whaamanua mai le tua mo le atu le whaaftaitele lau sunga ko vati mo le whaanoina fo lo taimi lau sunga le missionary whape foi ia le tina ma le nofo alo i le tapo inga ma le nofo talo fo ia lea ua sao mauli le whaamoi mo le ne fiafi au nei ngalo ia toi sa mo le atu pele o tato po kalame nei o le a wina tu sao atu lungo o tato TV sfulu i le se fulu taimi sa moa nei le fiafi nei ia wala mai mo whaafonga mai ai whaaftaitele le whaanoina o lo tau taimi ia wala tātou pokalame i Samoa mo ngā luenga whaamisionari ia o te loa whaamuta mai i mal tātou pokalame whaaftai lava ko wati lo sungal misionari ia o le tau whaatala fo ia wale fina ngalo le li ia taltonu o tātou whaingapa angal nei se ia toia fio mai lava Yesu au te alofa tele mo ele uso au auna o moli atu alofa anga si o tātou tamai a whono ia whapea fo ile sunga ile teitai a rendo ma le uso tātou whila i vers fo ile alofa ma le anga leo le tua sa mola tunu pele ia naua sauno atu le sunga le missionari ia e whai mo ma leo lea fiafi a tātou whila i vers fo ile alofa ma le anga leo le tua soifua mai amanuia. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every
ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel, 'cause Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. Sing the harvest. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel. Shout it out. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We will fight for every soul. We will fight for every soul. Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. Jesus, you're worthy, of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. See the harvest. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. One more time. And the harvest